I believe or motho a go loyal mfa to grant ya ke mna tona sharp le bitso ke mang ke Kamogelo so Kamogelo ke mo tjolang le yena and le hana go ka le tjola ke tjola le mpho okay ke nkile 5 years na le 5 years o tjola le yena tjola le okay la mafelelo o monene ke teno mbona maobane okay relationship ya le netsa majwa is it good yeah it's handle are you happy wa o se happy eish ke una lo jive ke mkhotsa ni ntshwe eish wa jive so wa tsamaya wa grooving ayo jive le batho and then o robala go grooving or wa gotla a gotla a motse ro robetse ka gore o jetse go robetse ko mkhotswa ye ke ga re mbotsitse mkhotswa o ga batle re mfonela ke ntsheng porang tsheng so wa ga ro control motho wa ana tseba mo relationship ye so that's why o tlile mo cause of batlo test the relationship okay lena le ngwana magna ngwana kopa fa ke number phone tsa ga re mo phonela guys batho ba go ruba sa gohle go ntlong hey